They say love like this comes once in a lifetime. For the first time I believe it to be true. All of my friends say, when you know, you know. Every piece falls into place when I'm with you. In you I found a love that sets me free. You are the best thing that ever happened to me. When you hold me, I know that I have everything. It's blue skies and big dreams, a billion places to explore. And I will be with you forever. I am yours. Niat tidak ada paksaan dari siapapun juga. Betul Mas ya? Mbak Dina ya? Betul ya? Jadi sepodo senenge dilakoni hidup ini wong tuwek kantun mendukung. Saya hanya berpesan Mas Dede, Mbak Dina, niatkan menikah ini karena Allah Subhanahu wa taala, okay? Hai saudara Dede Setiawan bin Ngademin. Ya, Saya menikahkan engkau dengan saudari Dina Yuliani binti Muhammad Munib yang walinya mewakiilkan kepada saya. Dan engkau memberikan mas kawin berupa seperangkat alat sholat dan uang senilai 314.000 dibayar tunai. saya terima nikahnya Dina Yuliani binti Muhammad Munib dengan mas kawin tersebut dibayar tunai. Semoga langgeng sampai nanti, sampai tua, sampai mati. Ya, Mbah. Ya. Selamat enak-enaknya sebentar malam. Coblos. Dede dan Dina. Bahagia selalu.